खुरुमजरी ngasi khana na nawa thamjariba topic che khoge hojiki matamda fashion mu career ama oina longnarakpa haiba wafam sini maruina wafam si khana nawa thamjabagi asingba wakolon che khoge hojiki matam se CBSE amadi kosem na lowa class 12 ki parikha hairo pa matam oiba mahiroi kaya amana kangaung na makhoisi kari tamgadoino karam lambi da changaga phagadoino ana अखोगी यामना कंगाउनो तमसे सिदा फैशन टेक्नोलॉजी फैशन डिजाइनिंग अमदी फैशन ग मरी लेनबा तोंगान तोंगान बा फील्ड सिंग से अखोगी प्रोफेशन अमा वना चटप याबा होजिगमा तमदा वेस्टर्न कंट्रीज अमदी अते अते इंडिया इ मपान लेबाक सिंग दसु यामना वांगबा थाक वना लोंगनरपसि मरु वना मणिपुर दि हारिबा लंबी सि मियामनि खंगनदबा फिबम मा लेबदगी अदुगुम मरु वना खननबा अखोइना पुथोक्सबनी अमरम दाखोई मैम पुनमन खांगे फादा फाग्रबा माइरोइसिंग दमकता अखोई चंगननबी लंबी से थोइदोन वाते मखोई दमकतदी थोंग लाउना हांगना लै डॉक्टर इंजीनियर तमनिंगबा छात्र सिंग दमकता अखोइना ममा पासिंग दा काउंसलिंग तौरबी मथौसु तादे माइरोइसिंग ममा पासिंग दोनसु अखोइदगी बो हेना खंगबा वाफम कयामसु लैरबनी मरम सिमंगने मणिपुर दा खरसु नौवा अदुगा इंडिया दसु अखोइगी याम कन्ना ट्रेन न होजुजुक चलकलिबा अदुगा मियोबी पुंसी अमबु याम कोमना हिंगन बयाबा अदुगा पैसा तानबा मतमदसु कैरियर ऑप्शन ओइना अमा ओइना लोबा मतमदा अखोइ अनलिमिटेड ओइना पैसा तानबा याबगी प्रोस्पेक्ट सु लेबा अदुगुंबा फिल्म अमा लै हाइबसिनी अखोइ आईएसटीवी नेटवर्क ना याम कन्ना मणिपुर गी मियाम दा खंगनजनिंगबसे हाइबा हिरम सिबु खनबदा सरु याबिनबा जमा आइगी नाक्ता होजि पेनेलिस्ट ओम लिंक्सिनदुना लेबिरे यान हानमतदा आरके रणदेव फैशन फोटोग्राफर ओइना पेरिस की कोनुंग फ्रांस की कोनुंग पेरिस दा लेबिबने आनमक्ता त्राम नौसरी अनि सुबदा मणिपुर मियामना दुम इखंग खंगनरबा फैशन डिजाइनर अमदी स्टाइलिस्ट रॉबर्ट नोरेम अमदी ओम सुबदा एक्सट्रीम राइटर लिंक्सिनदुना लेबिरि रंजिता ngamom assistant professor fashion designing NG college uripok anmoktada penilist ahum putaram noksari robata ina ya hana laksin base koi fashion technology fashion designing haibana simba tongan tongan mafam kyam leikre adu masi aikoina tabagi wani yamna mamutana khangbadi leite masi karino aduga masi gi prospect se kai lege ongdong thambiyo ai set out jarake aina thengnaruba experience kharage matungina like few course as a guest faculty in National Institute of Fashion Technology, Bangalore. I pujarakpada aina thengnarak experience aduga aina industry the work tawra matung khangjarak matungina course fashion da yam khaidokre mayam na khangnari di mainly fashion designer oiba si khaktani adubu course ki detailing da yam munna changagadi aduga academic oriented on yam jingla agadi course se yam laigre especially fashion communication fashion designing, fashion technology, interior design, then like accessories, jewelry design, various area में हम मखल लग रहे दुगा field सिंग से लोइनमक scope लाई न थाज़े दुगा हुज़िकी currently कोई online shopping याम थी ना hype trend है हम कल चन्नरी बा कोई especially India दा शाम चन्नरी बा मतम सीधा कोई fashion designer amma natragana fashion technology the master loiraba amma natragana fashion communication expert amma se yam fil khudimakte am expert oi aduga career scopes yam lei haizaningi tasengna mai onjalaga academic oina lokhat pe abani manipur ready especially doctor engineer hagadi mamam passing lore dubu fashion designing hagadi manipur da maximum ayambana khali wakan se khoi P tuba, they kon taiba, natraga P tuba, duga a lot of things related to like stitching, adumba, daw in fashion design and khale dubu magi job profile li loi khene fashion technology hire be areas di someone like mase leader ma oina industry the manufacturing unit amda expertise ama habadi fashion gi maram da khangba mayam darkar oi aduna mana industry especially akoi garment factory sing je chocho garment factory mam lai re Tamil Nadu da Bangladesh chocho brand mam sigi chocho brand mam se supply tawno bai tamak manufacturing industries da lead tawraga khoi gi industry du da khoi gi manage tawraga production do tawno bai tamak ma fashion technology gi knowledge expertise darkar oi in terms of machinery or in terms of production mass production puthok kamain tauba mass cutting dana kamain tauba haibagi area da magi am chawba role am lawi duna
any manufacturing unit amda khoi fashion technology gi khoi expertise se yam darkar oi aduna every total manufacturing unit sing se da mokhoi job profile sing se loina darkar oi aduga si tamna bai damakta especially 12 loira singna again physics chemistry maths PCM hai tare si compulsory ni aduga moi eligibility aduga National Institute of Fashion Technology khakta da huziki fashion technology ki course se hange duna huziti INFD da zo madudai apply toge haba taragadi mkhoi open exam leibra online open exam lei aduna mkhoi gi entrance se chahi guding tawi aduga entrance se thaga bani entrance se thara matung da mkhoi se khala matung da situation test kaina go through to go lei mkhoi da product material khar pire matung da mkhoi adugi material sing saga laga khoi gi mkhoi na mkhoi creativity do check tor matung da mkhoi sing se center mkhoi na pirak patar di either Bangalore tabe Kolkata tabe mkhoi marks tugi matung ina mkhoi chapman khoina medical da kana thari basmaina medical entrance exam tha basmaina chapman entrance lower matung da procedure ani hum thokna khalla matung da mkhoi je adu yong changdoi ni madudagi pastor ko sing je sum taraga leite haba je khoi sum taba di leire adugo manipur gi oina hoji phawda ro ana kai kai thengaba leigre satra kayam lei and then aini hacking urabadi especially satra se leitabadi na te dubu fashion designing higher technology higher course di yam expensive oi gre hai tare have the almost medical ga dum chamane have I some few khara di almost 3-4 lakhs dum change the material ga laidana ma koin tamaku matam di paisa chahi 1 year dum change 4 years course ni chahi mari course ni medical tambadona aduna university ngi makhada makhoi affiliate torga tamakaduni language paper yor kaduni chamane kenta degree course ndi khena ba ka shu thodo palaite duga work prospectus ti yenga su company sing da lai ba sing yam bedu maitei macha sing jo like as my experience aina thengna rakpa matung na manipuri haita khoi manipur gi makal makal tribe adagi atopa hill area de su yam educated field yam changjal banina tamba adagi nifta thamba satra yam thengna re aina thengna jakre du mapan su du well established orga boutique hangba khotpa adagi company de work toba achau choba online shopping company sing da thabak toba su yam thengna jare du size just only khoi gi dakar oi di makhoi je actually smaina lei re habisi makhoi na khangan ba dakar oi mamam passing da natraga di makhoi na work secure oi de khanbai da makta makhoi na job profile ne mi khalaga ayam bana parents sing su changaning de se fil ga ozaran di ta da laksani wa phom se manipur ga na live ko hai ga dra khoi gi अखोने कॉलेज सिंग इता ताजदब अदु यम थाजदना एनजी कॉलेज दा फैशन डिजाइनिंग गे कोर्स अमा हांदोकुरमबसे मवांग सेहि देगिने हाबिदि ताजरे अद डिटेल्स न खिदंग हाबियो हौजिसे छात्र कयम लई अद कमाय तोरो हांदोखिबनो हाबि Thank you, sir. Sir, na so hybrid ba live phobani hybrid ta sing ko live phobani haina lawzaning skilling India haina Modi gi sarkar lakpa sida adugi matung da scheme ama puthok pire DDU kaushal haina skill dal based toba skill khaktang sidai da adu dai du da Manipur gi live phoboina kaushal center ani khag yawrak pa se DM college da ma NG college da ma yawbire NG college da yawbi sida fashion design and hospitality management fashion design singa sai panelist Robert na so bi khre mapanda NIFT NID de to bataragadi entrance pi ba degi lots of expensive yam expenses hoiba adu akoi Manipur gi economy hai tare sigi oragadi loimag effort to bungam da students ke di design de yamna kono leizaba ideas id kana to zaba tamjaning ba innovative hoiba creativity yam creative hoiba adu aduga मैम गे hindrance to solve to vivo ina hojiki DDU kaushal sidati mapanda tambada chatka do yam expenses to handare yam the fee structure se yam handare plus discounted fees lay fee structure OBC gi tungan ba ST gi tungan ba adegi kanu se aduga hamana id degree course oi ne BB residida hedi makoi si hayang certification degree loira kanda normal atopa degree tawri basi sumaina sum degree phangada ba at the same time degree do the skill lama ga su yauraga do ba akoi gi stay da kamai degree sida kamai tawre har kanda 60-40 sumaina khaidok pire 60 sida skill gi part practical part se tambire do 40% sina general edi general tamda ba su yadam ni na general sida ma'am yauri sin communication skills ma'am yaure Hindi and English edi moina kai gomba students sing satra sing jina pass out tawra matam heng mapan da thabak tawninge hai targa su communication skill do Hindi sina tang base oi bra haini Hindi se tambire adigi atup general course ta ma'am yauri si marketing skills yaurani management concepts yaure adi accounting and
accounting yaure adigi atopasing general part da lere scaling da kaidore design concept kamaina toba theme kamaina sagat pa adu tambire textiles ki idea textiles kamaina toba weaving de ki loi ma khare and other in the garment construction kamaina toba pattern making habisima adi si degree period the further my ai students in further amuk pg level master level towning betar su kaushal gi makha se the prospect laden pg level and furthermore R&D towning betar ga su tu lebagi kaushal gi khatang aham chahi de chhatra se kyam leike duga hanak chahi de na kyam lei aham chahi de chhatra 22 enroll to hantak ki chahi se 15 enroll to re de kitang masing handarai se kargin hagan akon advertisement gi timing se kitang soina kiba session how was it koine September October se de how khraba aidi hujik sir na so haibire right time ne just pass out or ko myam nai di kangaw na matam si matam si session thauraga di koi student gi strength naturally oige doba ada kon September how kiba de kitang soi kiba du mamang gi soi du hantak ti chumthok sir ne koi ngan na how sir kan helu gi rana de da laksani wa phom se ko ge fashion technology designing natragana fashion career sida ko ge fashion photographer na loriba role si karino adu isana ko ge Paris ong na changchen ki bese karam ba mong dagi kamaina changchen ki bino manipur se hojiti ko ge fashion photographer mong natrasu photography da ngauze ba mi se yam inkalai ba na sing sidu su yam lai aduga chai khara leisal pusing da su akoi photography di ngau ekta ngau se raga leiba mi kyam su leiba ni na kai ba lambi si da changning ba tar ga di mapalang ge exposure se phangning ba tar ga di kari lambi kamai phangme ai aham the photography je pam magazu aham the engineering to raising hoi interested in physics chemistry and the physics especially adu loir matung da arts have si ain kam da khoi India gi education system gi choi bane hoi I am in khoi gi emphasis se science the people arts se khang ta ba science to we have to matung da arts interesting way ai arts lom selak bane engineering de karwai da tam arts na kai da tam arts city ko na tam engineering lor engineering kai da tam engineering BMS college na Bangalore da hoi adu loiraga keno the Paris set by now Paris da arts tam thawa arts photography professional photography course na hoi 1 year course adu loira matung da ai professionally exercise to kari kamai hoji phobe kai thing na re kamai to designer khra kapa duni aduga editorial magazines sini kapa hoi akhoi gi fashion photography hai field je akhoi designer na phajana sarga ju magi environment ut care ga di photographer am change aduna fashion photography sen sang pani photography haina la patar di khulai gi mateng chu yam kano tang ani adagi adu akhoi na haina bi like khulai jidi akon mane na hoi khulai jidi akhoi photography min na kap ne na aine hoi hoi camera jidi masao gira subo gira mit no uri butun kap pe na na handagi au budu su semam changi phajana ba sine akhoi field fashion photography pot to fazabo razu light to fazadri na jaga magi maning da leru background to fazadri fazaroi adna magi universe to khangbam change have the designer du gi universe khangbam changi kari no magi universe have the yam chana glamorous way bra na traga yam chana peaceful way bra na traga minimalist way bra du man khangbam changi the color gi idea am changi texture idea du man ti tor ga torpa kana mana akhoi ge Paris ta hekta chang ga ta ga de Paris ta tam da diar oi doira na traga na kamai do ga chang ma yani mai lambi se kamai phangani photography school yam lei India du lei adu ai sing hari photography tong ge Europe ta tam Paris na phai hoi France na phagani ke gino France na London na New York si ai adu you based on photography how do crazy France to do kibani adu na yam tina sigi field the advance way hele and I have the understanding over here let's see just fun when a kap na ti photo kap is yam tina khanmam changi adu akhoi na ta ba da di makhoi gi lam da di akhoi gi regular service to wo di freelance ne hena akhoi gi paisa tan ba hele de nuai ba su hele na career option se long nei hai regular service photojournalist or ga di regular lom da lakani have the salary so point aduga ayamba fashion photographer na traga topa commercial photographers di agency lai bi ai na traga freelance work ani agency is na yamna kano hadi commercially yam tene tip oi ga ga di agent ma chang kan hadi thabak chi am khenai photographer ngi job che koina ayam tam da email reply to ba
computer semba aduga just only 10 or 20% kap katani hoi robot hojik se khoi manipur gi oina model amadi fashion ni lamsida kari kayam akhoi machin tung kholok mi leire aduga loinana akhoi gi masak na mi na kayam leikre thenabada especially akhoi manipur dagi pageant ta changbadi yam wana thoe adubu recently akhoi Femina Miss India da akhoi na like through the help of Miss India aduga aina sponsor torga Femina Miss India da one of the first lady like after recently 9 years back the thaina akhoi Dia Mirza hoi thokpa matam da maitai nupi ma I don't remember her name ma thokre but like not as a term huziki model is fine thokpa dinate but like state represent or thokpa dinata ma je Bombay the best orga live ni maitai ni but like ma thokre after that like huzik recently Kanchan huzik Femina Miss India ki tamata ma at lady adubu modeling scope se khoi lay but like Manipur do in a modeling scope in a high haragadi tasing na dugidi it is very less yam thina name gre maram di possibility enga samna harbe kana go meme neng wanda akoi model ne na tragana Manipur modeling tawning haragadi model do survive tasing na tawbiya gar haidi Manipur di possible oide any akoi gi metro city da yamna negative mind pusalak pagi ofam dinate but like fact but kaigumba akoina professionally see field da tasing na growth og haragadi proper grooming am darkar oi how far professionalism professional models ka ino ethics ka ino have the ramp walk to bodo khatanate moi gi job se ka ino like when I so far work with there are a lot of people like yam phaba chhatra yam have the modeling gi kano yam na material laidi laita badinate few of them like but like not in the right track have the achumba lambi de chang da badum makhoi je either puthopina balai tabaira natraga right person thengna da baira natraga na makhoi gi interest kira natraga na makhoi na but chatlaga career start tawna wai the metro cities and the chatpam da karo especially first say khoi haina ba matung in India da Bangalore ho one haina modeling se then shift into Bombay aduna grooming za ha da Bangalore da tor matung da Bombay da ayam ba loi shift tawna supermodel India da leiba Nornika Carol adaki Candace Dipti Gujral kaina was India da koi Bidisa ba de kaina koi yam power ba model ma'am za koi Bangalore loi hodok ki ngata ne aduga makoi sing za ha ba loi groom tor first stage sa groom tor loi matung da second stage da Bombay chalaga makoi life se check tawne duga cho fashion week India gi hire the India fashion week second is Lakme Fashion Week these two are the biggest quite chow when amana Delhi ta bani amana Bombay ta bani see audition ta wi chai godingi see audition je moi eligibility criteria si yaw matung da makoi si khan ragadi one si thok ragadi kana gumba du da showcase story ba India gi phawa khoi India da lai ba biggest designer so uttabal laite hojiki ani fashion week ani sida aduna sida kai gumba makoina model loina thokpa phangragadi habadi designer amna makoi pam ragadi makoi feature se adu modeling oina professionalism oina lawgiba yamtina sanga chatpe ai dubu so far ngasi boktadi adugi yauna tasengna full model oina hatar designer khangna raga nang yaw law hair pusal yahon bana taba but organizing committee to wana makoi set of models lai bu man chanba ngamba gadi yamna so far ahead chatpe ai dubu ngasi boktadi aina khangak pa experience aina chahi tare nipan tara lai pasidadi ngasi boktadi khoi Manipur ri kanam ta chatpa ngamdri mase matam de khoi height ki problem se am leirame tabudu India da hujil leiba super model sing se khoi height kita handa wasu khoi dum thenge aduga Manipur da ina height ki kan wase hojiti adum phajana wang basing se thore na khalle adu tabudu mkhoi ne metro city oga lamkhang na bat mangi se maki masigi kwai maru factor se mainly si bat mangi se maram je kam takina te khoi right agency go work to phang da ngasai kanon jo high gre man mamang da su high gre tuna khoi agency go work to photographer sing ju agency go work to maina models sing ju moi agency na amam loi lai sida makoi gi agency sing za thabak sing je moida loimak lai aduna si model se moina list of models in client udla matung da moina moina client na khalla matung da si models sing je moina post or matung da moi career se same mai tha gadam ne aduna agency right agency go work to phang da ba aduga right platform right contact sam da karo India da especially India go malam da di huchanbam laitragadi si industries di hoi anyone can become a fashion designer anyone can become a model me am na hekta model adum masana proclaim direct show ma thora model ni haizabadi yai but professionally yamna national level show am the thok na bai da makta di
yam right contact change ba adu promoter change ba promoter tasing na change aduna nang sima pusalaga tasing na push to bom change ba aduna push to was it is not easy even myself aina sig industry chang ki bezam line thoki te ka show aduna there is someone who manung da pushan biram ba mi in te isolate dum lai ba aduna adumain to dana kana gum na pushan bi ba manung da dakar oi na traga di si industries di just mi na phanyam phajaraga su height phanyam easily visible oraga su manung da chang ba se si di khar wana to indian industry da di adagi ranjita ta laksani wafam sinai khoi ge manipur da ji tammi wa satra sing che makoi prospect si kai le aduga khoi ge manipur si da gi hendo ga di makoi je kari to wa yar kan fashion design har ge kana panelist atopana so hai aduki matik scope lai gere hana fashion design tam ba fashion designer khaktang oi da ya de hai ba wa lai te fashion chi de brand out tor ga aduki matik film me am lai khrem fashion just example oi na hai ba kanda textile designer oi bya fashion stylish oi bya fashion photographer nga sai robert na supan bikre aduki matik fashion gi related oi na chat hi ba ya just stick to the vida ai fashion show sing ma'am adu ma'am pa me har ga duron चप्पी के बाद पाम दरे जैसे आई इंडस्ट्री होना आई बुटीक होना हांगा दुकान नम्बर तौरगा ले सके हायरगा सुयारे आई मागी अंगांग दुगी स्किल दुद ले रे फोटोग्राफी चटकर म चटकर दुदी स्किल दुद ले रे अदगी दीदी कौशल गी अंदंग लिबरल होय बम खदंग अदुम तंगा पंजनिंगे सपोज डिग्री तमजनिंगे हायबा अंगांग दुगी फाइन वेल एंड गुड डिग्री पीबी रे खोइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेशन एंड अनदर सेक्टर स्किल काउंसिल इन नेशनल लेवल को मुखोइने पीबी रे अद बाय चांस आई लाइव थीबदगी अंगांग सी डिग्री सी complete to bungam draba haidi maybe magi economy sound oidaba parents ki darkar oiba madu support to darkar oire hai marak ta tok patare hairagasu scope le idi mana tamami ba du certification pb ba suppose 6 months si loi khre du gai thabak to darkar oire hai tarsma certificate course ama pb re and 1 year complete to hai diploma pb re adi again 2 years complete to hai advanced diploma again dum continue to 3 years or di b bachelor in vocational design CCPB rev ado hoji se akoi manipur da di akoi handloom technology se akoi ge yamna india ge oina mangjin thara chatpa akoi state ama oiri bani aduna hoji ki designing gi matang se asai sida akoi ge leiriba akoi ge hori ba naha sing sida makoi prospect se kyam le aduga makoi manglum changsen ge haiba ta makoi kai kai to butai मखोन मांगलुम तंग हाइतार दी लाइबक फबदी अकोई हेरिटेज त हानदगी हौना अकोई मयेक सिंग मोटिव सिंग मैम लेरे आइदी खामेन चटपगी मयेक सिंग मैम अदगी वांखै फिगे मयेक सिंग रानी के मयेक सिंग अकोई ऑलरेडी अकोई हेरिटेज त लेजर अब मैम साफी लांपी मैम से अदु अकोई डिजाइनर खेसिन द कमाइन तो गुदाई अदु खैदु सीजन नरगा आइगी मपान द एक्सपोज तो बाइदी मोय खोइना पाम्बा बायर गी मतुंगिन मार्केट की मतुंगिन आइदी इनोवेशन पीबीरबा already dum kanu tawre handle ranade akhoi isana thengna boda akhoi manipur dagi northeast dagi akhoi paris ki fashion milam sida mi thengna ba leibra isana han ba oi gadori ra in hujibok di thengna rakri hoi adu manipur gi design lorga japanese company di thengna re manipuri ko scarf lai japan dagi tholokpa company kamai tawe do manipur gi design lorga moina saraga da yole ada yole adu yam chat para kamai tawe chale have the something interesting way when putorai do have the swaggy design ni adu adadi anou bani adu matakta quality phaba have the swaggy di handmade soiren aduna mayamna pamnai aduga mayam hujik lairiba adugi market ta lairiba duga yamna khenabaduna adagi hujiki oina western world di har tar khudna semukpa jine hena interesting way adu matakta maman dangweli ado hairi bise manipur gi karamba texture manipur dagi inspired talk pane do texture di khangaroi texture se khamin chatpa adu directly adu di khangaroi have the mixed orga manipur dagi inspired talk pane aduna manipuri ko scarf si mogi design ji company ji maming jai tar maming ji moina only on to pideba manipuri adum ko adu manipur di inspired to buni hai aduni adu kanoda mongoloti ure khoina kanoda fashion gi world sida Japanese am the power hoi si chamai fashion hai je khoi live si jalai je khoi development tor matung la ko ne di kok chilaktra kanda anouba thabak tholok pane have the fashion hai je khoi mit to ubu da noi ba pokpa pot mem de semak pane have the khoi environment je phajana ba na ra pa isa noi na ba have the mayam gi lai ba khoi life sin noi na ba adu dai la pane aduna
Japanese खरन हेले उजिक Chinese स्वयं तोले अदो मखोगी ओइनदी पेरिस दा अदगी मिलान दा ये रोम दा कई दा लई बसिंग सिदा मखोगी ओइनदी अखोगी डिफरेंट स्टॉक सिंजे अखोगी मंगोलॉइड आरियन काकेशियन लई स्टॉक सिंजे स्टॉक की वेरिएशन गी कनो से सिदा मखोइना ट्रेन नमक लाको उसे मसिदा नखोगी फोटोग्राफी गी लमदुददी करी करी अदुने इंपैक्ट पीबले हुजिक केयर फोटोग्राफी दजु अखोई यामचिना मिनिमलिस्ट ओइपा यामचिना याम चम्बा पोचे the exaggeration oiragasu emotion the exaggerate torpa do naturally image construction da yam tina chamba abdi hanagi color bling bling tom do natre aduna 80s 90s ki oiragasu yam chamna yamna real life in a kap photo kap the toriba pose model na toriba pose ju ayam matam da real life ta inspire torpa adum oyado ado street life model amagi pose akoi nakoina ta dre na khallagadi nakoida adugi kano se concept adugi kano se kari kari kamai kamai tamai tamapade tam by experience the gine tar mid no utar hai tar pose phajaba phajaba je akoi gi harmony malakani yengan da akoi gi khut ki khutham hadi kamai la yam thina stress tawra tawdaba khut ani hangdokba phajaba simyam ji sum tor lakadam hadi image myam yengan si image da si disturbing oya je khut no rakani image construction akoi gi samane physics ki tarne se jo khi curve c curve adu me am lai adu yeng matung da natrasu image dar ke yeng bada mit to song khor pose akoina focus tawning po che close to dara mi gi expression dura natraga mak asoi ma khutura do he yeng da khangani adu simyam je control to bom changi adu ko pose to wire su makhalani dai model da depend to hoi karamna model akoi gi pose leng dana dum lei banga me habi ta khraga smaina lei yu habi da tam tam leng millimeter leng na tobu yai adagi atopa mana yamna lenghan batai habi sigi pose phang nang idong ta jam ton mani khang de kanom ton batai India da Manipur da yam mai papa fashion photography oi ge hai ta di oi thokadra madum adu kamai na phang ba yagani photography da su dum phawi fashion da dum phawi adu fashion photography haira ga di keno tawni designer power late maybe power yaroi designer that's why the power by the city fashion as a community power naturally yaroi power wire gadi photography the power di ya in fashion when swai you in a fashion power gadi fashion designers ju farak patai adu whole team work ne hair makeup in farak patai adu mathakta kari tauri hujiki kari na world kari happening ori du khangmam changi chanabi do Robert Western gi akhoi designing siga akhoi India gi designing siga Manipur gi designing ga che akhoi yam sathi na thak se yam khena gare akhoi gi Western dana most comfortable hai bani akhoi da hek listen gi bada kano to ki bada adagi mo kano da India da no mo kitang conservative oi bagi kano mandi lere hojiti loose kare di lere to do Manipur di totally restricted ni ko Sigi kena myam sida nang na alkugi lamdam sigi texture kano toroga tuan no kano figi design kya puthu ibase masigi channa pham si kadai pho lai re je gan si matang se khoi gi yamna chaw ba khoi na yam chaw na face to problem a chaw ham ne hai tare being designer amoina fabric ti I any fabric choose to be but most of the time I isana khoi Manipur da laiba handloom natraga weaver sing a sari ba akhoi lam gi oiba pothok sing se ayam matam da khoi fabric oina seasonaraga garments construct tawno phona matam da yam chawba habdi problem ne face toise adus karam ban hantam da khoi gi state tagi on people gi pressure am ne ba kaina hantam da garment semba matam da si phai phatte have se khoi chatna bi sim khoi sema tham greba adubu अखोगी समझा टेक्सटाइल फैब्रिक सिंह समझा फनेक पारो फनेक से कोई कागा योला तायरगा दी फनेक ओले but कोन द लाइन कोई फी दो कोई ने मीटर चाम सांग सारगा अतो मपान पी खरदि नुपा दो खंगाव सेला पियोन जु हाय दि फनेक तो खंगाव ने सेट कनेबा but कना गो मी द फनेक सेट लो हाय दि फनेक तो मांगे ने थोरा कनेबा सिगुम ब कांसेप्ट म कोई मणिपुर याम चाउन ले अदुना कोई सु रेस्ट्रिक्टेड द वर्क तो वे हैबि आइना करी गुम अदुगी मयाम गी people sensitivity ओइ बा याम sensitive issue ओइ बा सिगी mentality सिदा कोई ने कितंग चंगजल लुरगा दी अखोइ अदुगी norm से थो मतम ददी आइगी markets 100% down तो बगी chances ले
ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯐꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯩ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯅꯤ ꯐꯅꯦꯛꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯀꯧꯕꯤ ꯇꯨꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯐꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯨꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯅꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠꯂꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯛꯑꯒ ꯌꯣꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯠ ꯀꯦꯟ ꯕꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯦꯕ꯭रिꯛ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯨꯀꯥꯒꯤ ꯂꯩ ꯁꯤꯜꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯂꯩ ꯀꯣꯇꯟ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯋꯨꯂꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯀꯠ ꯄꯤꯁꯇ ꯋꯦꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯕꯗꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯄꯟꯕ ꯋꯥꯜ ꯕꯥꯎꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ 100% ꯈꯜꯂꯦ ꯋꯦꯗꯔ people is gonna be happy adubu hoi ai satisfy tawno hotna matamdadi ai khara di tawn adubu matam changini haiba ai thazai people na understand tawai damakta adubu seng hair matamda akhoi gi lamdam sida leiba mi singsina gyan tabi gadabadi akhoi gi pothok singse akhoi gi mapan lam gi mina set ki hairabadi makoi ne set pa yana ba mong da tawragadi akhoi gi potse hena chalakane ba adudi akhoi gi handloom gi mass production hengalakani adagi thabak phamba hengalakane ba but akhoi gi form oina fabric to fanek oni olagadi fanek to how many people can wear fanek how many people can wear khudai and go kana go mina kana na paris ta khudai chalo di yaroi but khudai duna shirt oina convert tawraga fabric to khara phaba mong da koina tawra matung da production tawragadi there is a chances that we have market le pa chance le adudi thabak phang pa chances to yam wang na leiba but akhoi di restricted and the soina work tawre yade yai chatna bini khoi culture thugai bani haibagi mong da mala agadi every designers खुदिमक लो प्रॉब्लम ले होय मी खुदिमक से वन डे दा सडनली चेंज तो हाइबदी यादे अदुबु अखोइना तसेंगना कइगुम्बा अखोइगी लमदम से हैंडलूम नत्रग टेक्सटाइल इन हायर से टेक्सटाइल गे अखोइगी लेरिबा ड्रेस ग खेनबा से अखोइगी अहनजिंग हक्तते सेमा मिसी ड्रेस नेबा बट टेक्सटाइल जे कोइ प्रमोट तौनो होनरगदी अखोइ मार्केट से तसेंगना चलकनी दुगा वेस्टर्न गारमेंट्स सिंग सिदी सेम हाइबदा मकोइगी दी व्हाटएवर फिट बॉडी दा फिट तौरगो वेरेबल ओइबा पोचिंग जे सिदी गारमेंट निना लौवेबा but again Indian context na mo yenguragadi Indian sing jo hoi conservative oi but still Indian dadi adugi do nang adu haiba da haiba nang adu tok tadi magi warning adu chani natra punishment adu phangni haibagi kano kanam ta adugi dilaite it just that ki mogi particular community du mogi imung manung na family du yadabai khang re but like anyone apart from the koi countries designer work to remember say like they are very bold now yam bold oina thabak tawi tu ga makoina moi garments ru phazeng khanba dress outfit to adu loimak design to bugi chance pangi but manipur da yeng agadi kumtharaga yeng pomatam dadi designer khudi maksi gi challenges yam thina chauna phangi duga akhoi gi poche mapan da thokpa matam da akhoi gi leiba piece oina tho haragadi promotion yam thina wagani aduga production loimak lo oirakani aduga akhoi manipur akhoi gi market se katang yola agadi poche mapan da tharaga akhoi na yam chauna akhoi na sell torak pa kholak pagi chance lo samna haibada ngasai rana chu haibi gi ba japan da phangi haiba scarf manipuri scarf haiba poche kari gumba akhoi na si production je akhoi gi sida manufacture tawjaraga akhoi poche kai gumba mapan thadok po eram tardi akhoi da income kyam yam lakani kayam thok phangani adubu mina dum advantage lore in kai no hai matam da akhoi production je akhoi isana taw ngamde second thing da akhoi gi restriction mayam sina mi mayam se loin makki aduduna mapan da advance leiba mi gi yamna chokhat ba high development oriba lam country sings na natraga na state sings na athu matam loction gi bhaibase masana dum tawen isada akiba kha phoro so khoi gi mamang dai khoi thena khre manipur da miss india miss world adagi miss art na singba kyam pura khre adagi loina na manipur dagi femina miss india da sruk ya na wi da mukta thodam chung lobi khre amaromda mo akhona tajabada akhoi manipur gi fabric sing si manipur gi kanu sing si sinarga international exposure khar lai khre na tai adugi details su kitang thabi sigi se aina akhoi gi ai su yamna ai lamdam se popani bangalore da ai career hauzarakpani aduga across the country natragana abroad mapana chatuna atopam pham sing da show ulu matam da su ai maitai macha mani manipuri lamdam se pokpani haibagi tasengna mak chok thok chei duna ai iramdam ni damak kari gum khara tawba haibase ai san always ai gi dream mani duga ai aim mani duna atopa fabric season bai mahuta ai gi lamdam da thokpa ai gi lamdam gi pothok sing do mi mayam na samas da khoi karamba culture na tra khoi karamba
फिजे चक्चा सेटली हाइबा मोंग अखोगी फजब लेटिंग लमदम अतोपद फंगदा मैम दो आइना मफम सिंग द उठ्रे दुगा सेकेंड थिंग अथिंग मैम मा लई अदगी अकीबसु लेतबसु नते खल्ले दुबु वन साइड खल्ले आइना अरानबा थबक तौरुबदि लेते अगी तसेंगना यामना पॉजिटिव थिंकिंग दा अगी मी कनागुमदि याम कायबा तौद्रगदि अगी लमदम गिदमक्ता आई करिगुम खरा तौरगा मी मैम सखंगनबय दमक्ता प्रमोशन तौदुना आइना आई ngamba level da ai contribution खरा तौबदुदि मणिपुर दा समना हायबदा लाल हौरिबा नत्रगन एनीवन मणिपुर की रिवोल्यूशनरी नत्रगना एनीवन यामना पेट्रियोटिक ओइबा खोय मणिपुर की दमक्ता स्पोर्ट्स की फील्ड और कंट्रीब्यूशन तौरिबा सुमाइना आइसु आई इरमदम सिदा पोकचबा मी अमा ओइबना आई सिगी फील्ड सिदा आई कंट्रीब्यूट तौनिंगी अदुना आइना तौजबा पोतुदि आइगी लमदम सिगी दमक तौजबनी काइना नबा तौबना ते अदुना अफबा वखलोन अमदि चखटपा खोंथांग अदुमदा यामना हायर लेवल लमदा हाइंग अखोय लमदम सिदा कानाबा फंगनबा दमक्ता आई अचौबा सामगा लोइना आई प्रमोशन से आई अकीबा लेतना तौबनी ओजा रंजिता लाक्सनिंग कोई ताबीरे अखोई हौजी रणदेव अमदि कोई रोबाना फोंदोकपिरो वाफमसिंगसे हौगलगिबा नाहासिंगसिदा अखोगी लंबी सिगी फैशन की लंबी सिगी प्रोस्पेक्ट से हाइबियो दगा लोइनाना गवर्नमेंट की साइड तगी अदगी नाहासिंगदा अखोई तौहनिंगबा कई कई लई अदुगा कनो पिबिनिबा मेसेज अमता थम्बियो prospect hardi ngasai so han han su sum khana jaga adu ki matik lekhre adu government ki side te haragadi huzik modi gi government ki matung ina skill economy id mudra kind of entrepreneurship ki ma'am gi funding to by the boutique nature business on entrepreneurship howner harak pagida startup ki plan sing ma'am lekhre mai gi ato top scheme sing ma'am lekhre mo gi funding da adigi akoi manipur gi context ta laga su commercial industries ki makha da id especially nupi sing da su tongana piba privilege piba su leire adu natraga PMGSY adu gumbagi da su ma'am lekhre id hayeng oina certificate ama khatang gi change mo is mandatory whoever karai da do apply to kan se the certificate se ke dore akoi na provide to bire mo plus skill do provide to sir adu ware ke fashion technology haiba taragadi koige theory and practical so nang gi chamgani hoji se chhatra singdu chap chana koi practical field sing se piba ngambra adu award pa kai kai yes definitely akoi gi lab phazana equip ware ga leisure suppose pattern making and garment construction the hire si akoi gi lab phazana drafting table degi machineries degi showing machine ma'am loi mag leisure adi textiles ki lere computer not only computer edit design su yauna tambire computer lab well equipped hoina leire adigi sketching ke ka to bu khopa du lab loi mag well equipped hoina leisure ado takpi tammi wi lam dadi khogi ojagi lam sidadi awat fo leibra aduga chapchana khogi kai haitare khogi fashion technology matang sida khogi graphic design wa tawni pata gadi chapchana heta takpi ngambra kamai to yes chapchana idi adugi magta experts ma'am le live phabadegi NIFT degi pass out to faculty sing ma'am loi mag leire mai magi field gi duda and ngasai gi computer aided graphics ki have to adugi sudum leire faculty oine gi oi ne kem ta awat pa leisatre रणदेव कईगुम्बा अखोगी लंबी सिंदा चंगनिंगबा नहा खरा थेंगनरेना खलसी मयाम मसु लेंगदो माली मदुदा अखोगी मखोइना फोकस तौगदबा मखोइदा चेंदबा यादबा मगुनसिंसे कइनो अदुगा अपील न कइले अदुना अतोपना करी हाइबदी मोइ ngasai fashion photography सिना मखोइना चपचाना चंगनिंगेने चंगनिंग बतागदी मखोइदा कई मगुन चेंगदबा कई क्वालिटी लेगदा का लै मखोइना करी द फोकस तौगनी quite first the fashion photography is a photography the top notch have the every single details count to it aduna fashion from the khang labja roi have the curry styling even styling hai to roi hojiki matam the photographer yama bani styling hai traga di fashion photographer du mawalo roi and styling ju khangmon sang ya du matak quite important oina di technically and creatively sound with the roi have the 20 see akoi na haina bam le 24/7 gi job ne have the hojik ainu wangang na atopo project ki ram da dum khali ne adi matakta photo ya mi yengmam sang nungti gi yaring ngai photo yengba aduga starting when adi akoi gi haitar photographer kar follow to horpa adi photo yengba da ngasi ba yeng ngasi phadai ne hayeng atopa ngi si ju phadai hai ba thengnar kom yarang ani usi kana na kap ki no do hai bas mana photographer ani hum follow to ga yeng pa adu si chahi ohum mari ung to ga di na sagi voice am tholakani kono chapchana khogi mai papa fashion photographer mo oibata ga di paisa se kadai ho tan be aduga isagi one de week ta ga kya phugire
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯔꯣꯏꯒꯦ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯐꯦꯁꯟ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 6 ꯗꯤꯖꯤꯠ ꯌꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯗ 6 digit ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ 6 ꯗꯤꯖꯤꯠ ꯌꯨꯔꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯗꯣꯂꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯣꯏ. ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ क्वालिटी ꯐꯣꯇꯣ 50,000 ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯣꯇꯣ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯄꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯐꯣꯇꯣ 900 ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯑꯅꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯐꯣꯇꯣ 3 ꯀꯥꯞꯄꯗꯨꯗ ꯑꯅꯤ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯎ ꯌꯦꯡꯉ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯉꯗꯤ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯀꯥꯞꯇ ꯀꯥꯞꯅꯩ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯜꯌꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯖꯨꯒꯅꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒꯤ ꯖꯨꯒꯅꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯁꯦ ꯀꯥꯞꯄ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯌꯥꯝ ꯀꯥꯞꯄꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯥꯞꯄ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯞꯄꯨꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯖꯕ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣꯅ ꯈꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯇꯣ 1,000 ꯀꯥꯞꯄꯨꯕꯗꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯄꯨꯡꯀꯥꯞꯇ ꯀꯥꯞꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯐꯦꯁꯟꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯕꯠ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯝꯋꯥꯟ ꯏꯟꯇꯔꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯑꯆꯧꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯒꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯠꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯐꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯆꯪꯉꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆರಿಂಗ್ ꯌꯨꯅꯤꯠꯇ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯒꯥꯔꯃꯦꯟꯠꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯕꯨꯇꯤꯛ ꯍꯥꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯝꯕꯗ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯔꯥ ꯔꯤꯇꯦꯂꯤꯡꯗ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡꯂꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯠ ꯖꯁ ꯗꯦꯠꯀꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ट्रेंड्सने हायरगा फैशन डिजाइनर हायरगा मयाम मांगबे याम फजै हायबा अदगी लेमी हायबे मोंगदा नत्रगना ग्लैमर रोल ने खल्लगा तंबा नतबा इसागी मनुंगदगी इथिल म याम दरकार ओय सिगी फील्ड से चंगना बई मरमदी कइना हायम तमदा सिगी फील्ड से दी तसेना क्रिएटिविटी दरकार ओय फील्ड ने क्रिएटिव इज करम कान टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हेन यू हैव इनपुट ओय नंग मसागी अंडर मनुंगदा लेबा टैलेंट सिंग पुथोरा मतुंगदा पोट ओय इनोवेटिव आइडिया मैम पुथोरा खोगी स्केच तौरकांदा शीट अमदा दुगी स्केच न डिजाइन कन्वर्ट तौरकपा नत्रगन कंस्ट्रक्ट तौरकांदा पोतो मयाम न पामकांदा लेदुइनेबा अदुना अदुगी पोतो तौरनो होनबा हाइसे इसागी यामना एफर्ट दरकार ओयबा जस्ट डिग्री म तमगा तारा थबो फंगजनी हाइबदु नते सी फील्ड सिदी दुना सेल्फ एफर्ट याम दरकार ओय अदुगा इसागी ओयबा हाइबदी विलिंगली तौबम दरकार ओयबा लाइक समवन कैन फोर्स यू एंड पुट यू इन दैट नंग सी तौरगा एग्जाम पास तौरगा से थबक तौरन गिट नमजन नते it's not like that so you need this field to be extraordinary plus you need to be do a lot of research ngasai renadate so hagido photo mayam yeng the same thing akoi su magazine mayam makan reference to ba website internet lasing the kind of trends to ba designers things follow to ba then kan mana pam the designer idol designer am di like them never adu follow to do ain pam concept se sidani robert hire gadi robot sing se mana design to ma di rani fi natragana ma di maiti fi da yam design to bani sumaina every area am interest mom laine designer am ge duna makoina follow to ba ma dakar oi dugi stream da adu maina chat lagadi tasengna successful oini duga yamna stable oina hingba ngamni ngasi ai laisine su like psychology tamalaki but like get into like I become a fashion have the designer isana pam badagi duga ping hai digi pam jarapa digi dum changa ngasi lairi adum ai survive tawri hingi wadri daga industry makal celebrity me am makal ga country mafam kaya da dagi abroad ta hangchitsu ai sa Milan chakani aduga
short kani like that good news will come soon to the people of Manipur. I rebuild tawzara Europe tai hang travel tawani eduka sisu ai opportunity life se lak pam ne aduna same thing hot pu hot raga di area sing se mathang open tarakani got open your way automatically like aina do I see taw dia de I see oi dia de I see taw dia de habagi pot to maina thabak tawgada na tab habadi you keep on hard work ta dum tawraga thabak se concentrate tawra kanda you realize where you are one day habdi chahi tare nipan hogi batara hogi se khangau de khoina I see level yor kane ham tam duna still I have long way to go I Manipur da su Manipur da fashion designing tam zani go ma'am se amak knowledge lecture so aina leiro industry experience khar se tawraga I institute macha ma I hang ge habagi academic oriented over institute ma isana run tawraga I hang ge habagi future plan yam chauna lei Manipur da khogi masagi na creativity kya yogda aduga khogi मीन पुथोरप पोत क्रिटिसाइज तौगी चनबिसि लई हेना ताबम खगलै बद मसि कदाय हो सुमनि मदु हंधाना मेसेज मतम क्रिटिक्स से दरकार ओय critic se tasing na haibada khoina success ma oigi hardi critic se positive oina lobam de dakar oi adu always ai dum logzai hana mayam mamang di pangna sounding am meme na ngang heraga but critics to positive lom da putho kamai tor pusalak sige zai always khalle dubu akhoi Manipur di maximum da criticism na ai lawro adu di gossip na ai lawning ta sing na haibada gossiping watingang na bahai tare aduna critics hai sidi someone you give that in nang na tori poto button wale coloring combination chana de my cutting phazade na trasi tawde sumain hen tawraga di si phazani have way in the putora that is called critics but Manipur di as man tawza sai di yengo dress ne na that way admaina frame tor word to the I would not take it as a critics I would take that as a gossiping watingang na baneba aduna maram oiraga khoi Manipur di downfall tawani meme na kakat khraga di kananom na mongon de kitang hen khraga di asimi is tor kamai ching thasi gen hairaga comment pass awni khangde group khomjala mayam comment tawraga mi do kano tawani khangde si chat na bi se khoi Manipur di yam thengna jare dubu adu the influence tawar chat luraga di makhoi gi level dum lehoba tabani na akhoi di du adu myam da taru ba yada bani na khoi di ta kamai na develop taw sigen khala makhoi sing do dum just smile tawraga dum way ahead future get to plan sing tawra chat pasne hena darkar oin khanjai yam nuai je hojiki matam da fashion career oina longna pa mari masina lamdam sigi horiba naha sinda kari sapu pibu yabage masi career option oina logo yabara masida pamaga sangsin kiba matam da kari karam myo oira yabage habi matana khana nei nabda saru yabu yuga ma peni le sombo aroi boina thasari loina na ngasi go ina di matang sida khana nei ne wafam se tension jari HRD Academy Ghari Imphal, celebrating 20 years of glorious academic excellence in imparting value-based education, announces fresh admission notice to Class 11 Science. Since 1996, HRD Academy has produced 89 position holders with 6 times state toppers, 31 subject toppers, including 10,000 successful first and second division with unbeatable record of 100 upon 100 marks in maths, physics, chemistry and computer sciences. HRD Academy's academic tradition is now a culture. Come and be a part of HRD culture of academic excellence. For admission, please visit HRD Academy Imphal on all working days from 8 a.m. to 4:30 p.m. daily. Be good, do good. Congratulations to all the shooters of the Blossom School, Changangai Uchekon Maning, for securing 3rd position in the recently concluded 27th State Level Shooting Championship 2017 held in Kumalampak by scoring 34 medals, including 8 gold, 11 silver and 15 bronze. 2 shooters from the Blossom School also set 2 new state records in 10 meters air pistol by Laitanthem Kerol, 10 meters air rifle by Irika Kumalambam. The shooters also secured team champion